Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Di ka mang pardaya, tapno na saya at latta ti panagkakaaruba. Tampok ditoy, programa tayo. Kastalatibyan! Bakay, ada ka di pa ilako tabangos. Adupay, pasitigim matang ita. Idagasan tagayam ka na ni nanausang. Ipagbaga na pa idi kalman. Ay nalakay, apay nga idagasan tayo dyan bakit? Kat saan na nagbaybayad? Kung nagmano nakabayadan. Ay tunggal mapan ko singiran, agong unget. Saan pa'y ang makasarita na imbag? Saanan? Saan tan ang pautangan? Ay, ang mga nor-orayon na ta. Bayam nga guray. Manuti utang nan kadata. Iso alabsan tan dya balayda. Lakay, limabas ka din da Elbey. Saan mo samot na nasiputan a limabas da? Saan pa'y matalim basta'y tricycle da? Awan si daan ta, iso anas kan asiputam. Aday gatang mo aya. Iso nga ron mangalat a kadakwada ta utangan ta. Utang manain. Adun samot ti utang mo kadakwada. Bayadak malt. Pagalami ti pagbayad mo nga ay. Ay, nagadong among. Kitam na ita lumabas at tricycle. Isudan sa daytan. Ay, sudan nagpaisaw. Nanay. Apay nga ita nagdirdiritso damot tayo. Ay, Elbey! Ay, umutang nga kitila ako mabangaos! Para! Ay! Partakap pa, ilakay. Nakalabas taon. Pinartakak lang nga rodin iti kastaw eh. Agparparang agpukpukaw. Gumurakin ka na itan. Ay, uray. Kasanumat ngamin. Manun, ti utang na kanya. Ang di mo't lagbayadan. Ay, malugi tamat ano kas jay. Ay, salbag na kita nga agasawa. Apay nga, asaan da nagsardang. Mimbagak matenken ka. Asanda ka na kaya't apautangan. Di mo ayan adlaw. Pinartakan da. Hindi nakabatog da dito'y balay. Makita na day ta babae. Di ka nga minagbaybayad. Agdal na ka man dita, tano marurudak. Amano niya ti aramidakan ka. Awan nga rod sinaan ta. Ay, kat mapankalat na nagugot iti kamote di talikodan ti balay ah. Ay, makauma mo ti kastasin sidaan. Kat kastala ti biyag bakit? Ano sanda da? No kumangamen, ta di natalinabsan day nga Elbey. Di nakautang ako maiti sidaan ta. Ay, soron count. Ay, nagpudot lakit din ayat ti umay agogot dito ilikod ti balay ti kamote. Nanausang! Nay, asido itay day tuyan. Ay, natar aramitin niya, dito likod ti balayaw. Ay, si kamot gayam day ta, marikaon. Agog-ugotak man iti sidaan may. Taamaw, di naramid day jay nga Elbey. Ni Elbey, jay kalaban ka? Kalaban mo, ayan ni Elbey. Idi pa'y babalasang kami, nana. Kalaban kong daya babae. Kasano ko ba nagbalin a kalaban mo? Tiyo gayam ang mutipuon kan gapuna. No aping agkalaban kami, nanausang. Awan ti amaw, jak na damdamag apulos. Ala, denggan nyo, nana. Boyfriend ko idi ni Elmer. Jay asawa na. Kalt, apay ngay isuda tinagasawa. Inagaw na gayam. Ginargari na. Best friend ko idi day jay nga Elbey. Jak impagarop, akras na ni Elmer a boyfriend ko. Kalt, anya ngay tinapasamak. Agad adalak idi ijay ilay. Nadamag kulaangan, adwadan. Masikog ka nun. Iso anas kan nga kasardan. Kastagayam ti pakasaritaan niyaw. Iso nga ginggait na. Agsaksakit tinakam ko iti dayjay a babae. Aga-agaw iti boyfriend. Timot basol na kanyak. Di na kami indagasan iti bangaws asidaan may. Iso nga ita, ugot, ti kamote ti sidaan may. Bastos at talaga day di a babae.
Awan respeto na iti bakit akas kada kayo. Iso asigay, Maricon. Apaam da siya babae. Pagsasawam no masabat mo. Naglaylo ako, nana. Taong tanak nila kay ko no makiapa. Ikamkit da iti pagnakman na aday siya nga ilbay. Mariknak magkat. Ngaging gaita. Saan mo pa'y laang anapakawan? Marik na yaw, nana. Wan, iso asigay. Apaam. Saan ka madanagan ta suportaran ka? Tulungan ka pa'y Ay, nagbayag ka mata na nagugot iti kamutay, usang! Saan kan nga agre-ready ta? Taalutwa ko da ito isidaam. Nalangin ay ati nararamid mo, Jay. Nagtong-tong-tong kami nga round ka ni Maricon. Dayta, ti paglayngam. Makichismis ka kadag iti karuba. Basol day dyan nga ilbay. Apay-apa basulim man na ilbay nga glaklako lang iti bangaws. No pinautangan na ta kuma. Di sana kuma nagrig-rig at anapan nagugoggot iti kamutay. Ha? Di na kumamot nakita ni Maricon. Kan, saan kami nakapag-chismis? Anyaya, tinagchismisan niyaw. Amom lakay. Day jay gayam nga ilbay. Ha? Inagaw na gayam jay boyfriend idi ni Maricon. Ha? Madula, minday tangay bagbagam. Iso nga rod asog-sog-sogak ni Maricon nga apaan na ni ilbay. Ha! Makaibalas sa kaon. Ha? Apay nagibales ka ngay. Nasakit nga rod tinakam ko iti inaramid na. Saan nakapinautangan iti bangos? Pues, maam-am mo na itan. No asino ni Nana Usang adi na pinautangan iti bangos. Nakita ka nagtungtong kayo kanina na usang di talikod ti balayda. Amin lang inak aramidin, makitam. Anya man ang tinagsaritaan niyo? Awan bibiyang mau. Mang perdi kayo manan iti padayo at tao? Apay ay akasta ka. Man nakibiyang kalaunay. Ay talaga maruruda kun kan ka. Tibiyag iyaw ti pakibiyangan yo. Di yu pakibiyangan tibiyag ti sabalay. Ay, nadadaltan ba kag? Awanin dagiti suki ta. Nay, apay ngay nga awan. At sa balay nga may aglaklago dito barangay tayaw. Kat tidamag kaw, inayaban ka no ita ni Maricon. Jay ex mo? Si Kamag, lipate mong day tata na palabasan. Ay, talaga akal kalabanan na taday dyan nga ex mo Ha? Amo nang aglaklakutan? Ang nangayap pala iti sa balay? Damag ko lang mo day ta, bakit? Ay kat aglako talata Saan ta paabak? Datatiin mo na ang aglaklako iti bangos. Paabak takit din? Ay, saan na mabalay? Umay kayon kumatang itilako da alam lamas. Kompleto da, dabangaws, tilapia, na duma-duma amasida. Sige na. Iwaragawag yu pay. Pigsaan niyo. Ay, isubot da ita ti aramidag. Saan pa'y kat arimwarda elbe nga aglako? Sige, ayaban nyo amin nga gatang. Umay kayon, talalaka tilako da ditay. Saan akas ka nagiti da duma dita? Nagningi na tilako da. Malaw may kayan sakay. Nanausang, rimwaran da elbe. Umay da aglako. Awan gumatang kadakwadan. Tayo may naging batang amin nandito. Mayat nanausang. Nay, ay sausa. Agkudkuden dagiti agasawa. Ay nalakay. Asino pa'y ngay tilakwanta? Kat gimatang damutan iti sa balay. Ay, wun nga raw. Nakitam da na nausang kan Maricon? Wow, nakita. Ni pa'y nga rod na nausang tagay ayab ti umay gumatang. Wen nga rod. Ay, talaga nagtungtong dagijay. Panagkunak, talaga na sakit tinagam ni Nana Usang ka na ta. Isuan nakikuyo ka inkin ni Maricon. Wen anyamot dagijay at taon. Ay nalakay. Sa dino ngayon ti paglakwanta ita. Lakay,
Libren ti si daon ta. Inikanak jay gayem ko nga inayabak nga umay aglakod ito'y barangay. Kasano ngayon da Elvi kan Elmer? Nagayab ka matan iti kakompetensya da. Dinadaalam da Elvi. Isu aman manon ti gumatang iti lako da. Amangan no agriri kayon tao. Anya kong matibibiyang ko nga'y kadakwada. Makonsensya ka iti day tangar aramidam. Kanday to iti laglagipam. Di ka mang pardaya, tapno nasaya at lata ti panagkakaaruba. Nagadukat asasawa mon aya. Dumngag ka ngamin iti balakad Ay ko. naing kakit iluton day ta si daon ta. Darasam tanay mabisina ko. Libre ti si daon ta. Tadamang mang tayod lakay. Lakay, inak gumatang iti asin di ta kantina. Wen, bakit? Bantayam jay lutlutwak amangan numaksat. Wen, bantayak. Kiwarum mutan Wen. Nay, napudot bakit? Agpayong ka. Ay, gayam anya. Nalipatak mutan di payong ko. Awanan dagiti suki da Elvi kan Elmer, nana. Jay gayem ko nga inayabak ti paggatgatangan ng dagiti tattao. Nasaya at maut no kasta. Nakabalas kan kwa nana. Saan pa'y? Kurang pa'y day nga inaramid ta. Nana, isuday ta umay gumatang dito'y kantina. Aywan, isumot nga agpaisaw. Nakaisam man. Ka, isumamag. Panggapwak nga. Maricon, nanausang, adda kayo gayam dito kantina. Saan ta kasarsarita? Saan ta atal-talyawag? Wala, bayam nga agsaaw. Maricon, kumusta kan? Nanausang, pasensya kan no saan da kaan ay dagasan idi iti bangos. Ay, awan tinangag kaw. No kayat mo, idagasan da kain ton madamdama. Mano akilo ti order mo, aya? Awan lata tinangag kaw. Libre day jay, nana. Saan mon abayadan? Ha? Ay, libre ko na Elbay. Ay, kunang ludina nangag, nana. Ay, itay, saan ka nangag? Ngam, idi ko na malibray. Nangag kamutan. Nanausang, kunak man no saan nyo akasarita. Ay, saus, libre day to yan, Maricaon. Ha? Ay, sige man nga rod balasang kaw. Idagasan nakman iji balaymay. Uray 2 kilo abangus laag, balasang kaw. O sige, nana. Ilibrem kin ni nanausang ti 2 kilo abangaws? Wanan alakay. Ay, adalak laang ti sitwasyon. Ay, malugitan Talaga gayam nga kadwada iti dayjay Amarikon. Isumot yung bagakin ka. Iso agayaman tan ni Nana Usang. Tapno awan kadwa ni Maricon. Anya? Kasta tirombang nga aramidan ta, Elmer. Ay, naturod namin kat ni Maricon no adda kadwa na. Ay, Elvey, si kamot gayam. Ay, tata. Ayan ni Nana Usang. Ay, andaak dito, yumayakon, balasang kaw. Ha? Aday gatang mo itila ko da, bakit? Pumanaw ka man dito, oy. Ay, Da kami lang, tagtungtong kan Elbay. Ay, umunag ka, Elbay. Umunag Ay. ka. Ay, sige, Nana. Alaw umunag ka. Saan ka mat siguro nga agap apuraan niya? Ay, agkapi ka pa'y. Ay na. Nagbanglon day ta timtimplam akape, Nana Usang. Native nga minday toy. Wingarod, Nana. Maangot ko. Ato iti kapay, ramanamot Ay, agyamanak, Nana Usang. Ay na! Mayat at talaga tiraman na. Native at talaga. Kunak ka at amagustuam. No kayat mau, ada extract, iyawid muntaon. Talaga, Nana? Ay, agyamanak Mahilig kami kat talaga kanila kay iti kape. Sukat ja intad mo abangos.
Ay nanana, kastala ti biyag. Ti agkakaaruba, agpipin na ranod. Angam, jak pasukatan ti inted ko kan ka. Kan, nanausang, di mon bayadan dya utang mo kanya. Ha? Saanan? Mm-mm. Ay, ay, kababain mo't kan kabalasang ka. Ang agyaman ka. Ay, nana, adalaang kayat ko akid dawn kan ka. Anya dayta, ibagamla ang balasang kaw. Awan ti saan, basta si ka. Kababain samad. Saan? Ala, ibagamaw. Nagadunto pa yan ti pabor nga intad mo kanyak. Kwa, nana. Saan ka kuman ang makikadwa iti dayjay amarikon? Ura niya ti bagbagana. Di mo patpatyan. Tapuro pamirdi amin dagiti ibagbagana. Ay, uwan, balasang kaw. Di ka madanagan. Mangrugi ita, taimbagam kanyak dayta. Likli ka kaun dayjay ababae. Naglaing ngamin nga agparbo iti sa uday dya a tao. Isumot nga raw tinangag kaw. Ay, Madi ti ugali na, nana. Siyaklaangan ti pakigaya, ma'am. Tada libre asidaam. ha? Libre? Libre ko nam, Elbay? Wow, nana. Ngam, iti may sa kondisyon. Sika, ti agayab iti aggatang. Kasmut lang ay ti araramidam ije karibalming aglaklako. Ipokkaw-kaw, kasjay? Wen nana. Ay, sige, abalasang kaw. Nalaingak nga agipukkaw itilakaw. Ay nagsaya aten. Nagkinaawatan tan nana. Ay, uwan, balasang kaw. Nagkinaawatan tan. At kumatang kayo ni Dilako da Elbel kan Elmar Abangaws. Nay, asino di agpukpukaw lakay? Nimot na nausang. Ipukpukaw na dagiti lako da Elmar kan Elve. Anya, kat no may matagla ko inton madamdama di gayam ko. Isu ko mati para pukaw may tanalaing agpukaw. Ay, awanan Sabalin alakaw ti ipukpukaw na. Dagiti awanan bain. Nay. Mayat pa'y mati kakatawaan da. Siyak sama ti pagtungtungtungan da. Sika talaga. Tasika, tikit kitaan da. Ay, isudan ti agkadwa. Kasano na pasamak dayta? Ay na, bakit? Nakababain ka. Anya ngay ita. Pinirperjam ni Elve kanina na usang. Ngamita, isudan ti agkadkadwa. Ha? Takunak nga roden, bakit? Di ka mang pardaya, tapno nasaya at latta, ti panagkakaaruba. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Ana adaw iti pagsasao ako nana. Di ka mang pardaya, tapno nasaya at latta ti panagkakaaruba. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Sound effects, Joffer Basit. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.